Malam tia tepat tanggal 15 malam apa seteh? Malam Kemis. Malam Kemis ya. Iya. Arya Pak Hakim ria ongguna lembok ria andi niat. Iya dek, dek remaja niat. Niat keng super khusus Arya dek ka. Nak kanak laki se Anyama Hakim. Anyama Angga. Oh Angga. Kabeneran ya. Kabeneran malam tia kakaan Anggari ya. Iya. Anyama Hakim. Arya Islameten. Oleh nak kanak bini senyamana Embuun dia benih sebinin dia. Kamu mantan Arya. Seporan. Sebinin Hakim kemar ya. Mantona. Rofa. Si anyama Rofa. Deti niata Pak Hakim ria mun nak kanak sedua terutama Arya Angga paling baru selamat. Iya. Arya can cawocan nareng sepo lembok Arya gentong agung. Oh deh iya. Ya beri salah cek lopot apa nyaman salah persepsi iya. Benih kun per anyama gentong agung Arya pas kun gentong agung iya. Arya enang kaki ludruka Surya Utama, saya pimpin Pak Tomo. Min Ramin maksudnya. Iya. Terus salah aja dia Islameten, deke cancawocaan mak lenak kanak sedua ria, ben komandan nak paring naborus selamat. Jadi orang sepol tadi otang oca tadi. Nah, ruah. Mater mau ke tak amempena olar tak iya ya. Tak amempena olar. Jadi nak kanak sedua rela tak usah kita kian boleh. Karena ocan-ocaan otang orang tua. Asal. Iya. Salamu. Iya. Mayu reng la komandan sedua Arya apanya mana? La ongke dek ka panggung Surya Utama. Terutama terus saya senyama Anggare kembah. Arya saya tengah Angga. Oh Arya senyama Angga. Arya mau gelar manter senyama Angga juga Hakim pareng nebor selamat detia foto soleh si Aguna dek terutama ke orang tua berbakti ke orang sepoduaan dek ruguruna juga penetetangga. Mayu walaupun canca ocaan de sekelema mayu patehai nak anak sekapire malar manter parengena berkat umur murah rezeki segala cita-cita nah tercapai. Amin ya robbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ilahi turwatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswajihi wa turjati wa ahlibatihi min jami'i syawilirhumul fatihah. Al-fatihah. Iya kena butuh wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Khususan ilah arwah dak almarhumah setejenah dari Pak Hakim kelaban Bu Hakim moga ke parena terapat dengko sebuah ya ne alaban sifat rasulillahumul fatihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin yauddin ya kana budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Fatihah terakhir moga-moga senyama Pak Hakim karena malam mangken Kak Dinto ampun ampur jember sejelas apa canca ocaan walaupun nikah sekonek banyak nikah keluar canca ocaan ada moga-moga parengna lekas abali. Amin. Kelabun sifat Rasulillahumul fatihah al-fatihah untuk billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Lah marilah alhamdulillah. Engkau motoro iya. Karena Pak Hakim Ricil andi niat telah maresa. Iya. Ban motoro da Pak Hakim Ibu Hakim tetih termasuk ben Pak Jregan Ibu Jregan sebenarnya tasria. Iya. Sak pacom masa iya. Pada pustak busir lek make ba. Oh iya. Pak Jregan Ibu Jregan udah pustak busir. Heeh. Male tak kareni ya. Male sajen. Male sajen sampur. Surya Utama. Iya. Monggo. Temang. Anak Hakim malam semangken Islamate kelaben niat ring sepose dua
Hakim ben sebine mantermu kepada selamat mangga bisa jambu cuma pesen bunda sengak nak kanak saya dua jangal bengal dari sepona reng sepo saya dua keneko caki pangeran katon nak ki pangeran katon wajib sempo wajib hormat tikau di alam dunia ma'ale sapaat nak ki oleh siapa anak angga malam sanonto tika etemang yata surya utama na angga niata tisa niata tika dumon ampon sa anak angga sepona nangga sabab kenika samara jadi kana angga benakem orang tua raja bendana na angga mantara tika raja rejekana na angga tara aja reng tua dua na reng tua dua na angga anak hakim kelaban bini nana patoro ocak tika kareng tuana cek ngal kasalah kakna tikana kare mau jadiin amri mau jadiin bisa lake masa tak jumpa kejempuran menakan palo tanaman terpotiana monopote mantar celeng aku kemantan atika mantara pasti anak akem kemantana mantara pasti ya menepas dan mantara senang menepas dan mantara senang seneng areng gendong
Are sampai detek majedin. Sendi pengiasannya tepak di majedin di. Iya kan aja dia. Waria deh. Kan niser mau tau ke. Ganteng tang penaka. Lah iya. Waria. Apaan besar aja dia. Palo tanah sangale manter potia. Lamun pote manter jelenga. Kemantana sedua manter pastia. Aduh lamun pasti manter senenga. Erom roma tangale ma erom roma kembang ama lade pote kapolonga mi kapolonga eke mi sampai mati mi sampai mati Palotana manter jelenga. Lamun jeleng le me banyak bedena. Komantana bena angga manter senenga. Aduh bila seneng manter sokia. Tika sanontoma ampun asa muniata tika ampun asa cek kabur dutika cek kamang-mang mun sananta tika maampun asa mayo mayo pada mole. Aduh mantar boke tapi parengna salamat ode tunya sampai akhirat. Ete mangati kama ete manga ete